Okay. Det gør han gerne, når han I vurderer. forhold til de danske dommer, som hele tiden skal hen og røre og mærke. Han vil gerne se dyrene på afstand, så kan du bedre få det hele. Because if you have two animals right beside each other, sometimes it doesn't look like there's much difference. It looks like they're very similar. But if you get farther away from them, then the differences get bigger and you can see if one's taller than the other or one's wider or narrower than the other. Han siger, at hvis du har to dyr lige ved siden af hinanden, så kan du nemmere se forskellen. Så kan du ikke se forskellene så meget, som hvis du går et par meter væk og kan se det hele, så kan du nemmere se, hvad for en der er størst og bredere. And then we'll talk about muscle, where to look at muscle, and where to look at fat. Han vil så vise nu, eller tale om, hvor du kan se muskler og hvor du kan se fedt. Kan jeg nu? Skulle hun have været stramt mere? No. So to look at muscle, you can look at them from behind, and you look kind of down their top. So right here, back. So they should be wide and square right here. You don't want this. Ja, altså når du ser på muskler, så ser du gerne bagfra eller op på ryggen, og du vil gerne have det firkantet og ikke noget med nogle spidsvinkler. Gerne firkantet. Også på kvier? He asking what about the heifers? Like, Still some, probably not as important. ja, altså det er ikke lige så vigtigt, men du må gerne være. So right back here, right behind the shoulder, it should be square and full, and then continue all the way back to the hook bones, and then out here, level and full, and then the pin bones should be as wide as possible. Same thing for females, easier to calve if they're wider pelvis. Ja. Han siger, at her for skuldrene skal det være fyldt ud og jævnt hele vejen ned til hoften, hvor det så skal begynde at jævne ud. Altså, der behøver det ikke blive bredere, men i samme niveau. Og så her ved hoften, man kan mærke hoftenbenen her, jo bredere det er, jo bedre er det også for, når kvierne skal kalve. And then carry down as wide as possible. That hock should go straight down like that. It shouldn't go like that. It shouldn't go like that. So wider animals are heavier muscle. Narrow animals are lighter muscle. Ja, så når du, at det skal gå bredt ned, altså dyret skal gerne stå bredt, fordi et bredere stillet dyr har større muskelfylde end et smalt stillet. Og så skal benene skal være parallelle. Just a question. Like if the animal is not in condition, can you tell that it'll be quite if they're wide? Yeah, because you can make an animal fatter or leaner, but muscle really doesn't change a whole lot. So if an animal's light muscled or heavy muscled, you can tell, but no matter how lean an animal gets, you can still tell that they have some muscle definition. It's like a person, you know, if you've got a guy that's really big and heavy and one that's really big and lean, they're still big. They're still going to have the same bones, the width of bones, so it doesn't change. It's more the skeleton of an animal that determines how muscular they are. So if they're wide here, they still got potential to be big ones. Yeah, exactly. And then to have the muscle go down deep into the leg, right above the hock, is important. Ja, han siger, at muskler må gerne gå ned til Hasen. Ja, de vil gerne gå ned til hasen, og lige omkring. Det der med, at de stiller bredt. Hvis de er bredt hen i skuldrene, så bliver det også slet. Her, they're wide in the shoulders. It's going to show them up there. Yeah. Like, wide on the front leg. the spread right here. It's called their chest board. So wide chest board. So they want the front feet like that. But it's hard because you want these shoulders to kind
kind of come in like this. So you want them wide down here, but still have them come in and taper to the shoulder. You don't want this shoulder to be wide like that. So it's kind of hard. You need a wide chest floor down here so that the legs are spread apart, but you want these shoulder blades to come up like that so that they calve easy. Does that make sense? Ja, altså han siger, at benene må gerne, og brystet må gerne stå bredt, men når det skal føres videre op i kroppen, så skal skuldrene, de må ikke være firkantede, det skal ligesom gå ind i nakken, det skal spidse til. And that's what's the calving. Yeah. Fordi hvis tyrenes skuldre er meget brede, grove og fremadtonet, så giver det kalvning. So that another good place to look at muscle is the forearm. So the forearm, they hardly ever put any fat down on the forearm. So no matter if an animal is fat or skinny or lean, this is always a good place to look at muscle, shape, and expression. Ja, altså på forbenet, lige under hvor skulderen begynder, der er det altid et godt sted at se muskeludviklingen på den, lige meget om det er et fedt dyr, eller om det er en, der er, hvis man kan sige, underernæret, men en, som ikke er i rigtig dyrskustand. So then fat, if you talk about condition or how fat an animal is, it's good to look at the brisket down here. Okay. Ja, So the, altså et godt sted at se, om dyr det er fedt, eller om der er meget fedt i dyr, på dyr, det er at se på bovlappen og halsstykket, om det er fyldt ud, eller sidder stramt. when the brisket is lean, it's just like a fold of skin, so just like this. But as they get fatter, it fills up like this, it kind of jiggles. So a fat animal has a really big, deep, full brisket, whereas a lean animal just has a thin fold of skin. Altså han siger på bovlappen, den skal være tynd, fordi så er det jo, at så er der ikke noget fedt, og så er det hober sig op, og så bliver det jo så bredere. And Michael says you can see on the ribs. Yeah, yeah. If it's a steer class, you would handle their top, so you would take your fingers and put them right in the middle of the back, and you can feel how much muscle they have as to how wide they are. Ja, han siger altså på studene, der kan du køre her og så mærke med fingrene, når du kører på toppen, hvor bred rygmusklen er. And then over their ribs, like that, tell them that our ideal fat thickness over the ribs for a steer to be harvested is about 1.25 centimeters. 1.25. Yeah. Ja, altså når de slagter studene og de er klar, så har de omkring 1,25 cm fedt på siderne. That's when we would harvest our steers. Når de feder studene op til slagt, så slagter de med en bestemt størrelse, og så er det der, man siger, at man slagter kødstoppen, som de siger. So if you were to feel them with your hand, you should just barely be able to feel the difference between them. Ja, altså, som jeg siger, når du kører hånden på ribben, så skal du kun lige kunne mærke, at der er noget imellem, at kunne mærke forskel. And then other areas for fat, you can just kind of feel down their top. If it's spongy, they've got fat. If you can just feel the spine, then obviously they're very lean. Jeg siger, når du kører hånden herinde, hvis det er blødt, så kan de også opbruge fedt. Deponere fedt i ryggen, hvorimod hvis du kører hånden, og du kan mærke rygsøjlen, så er der ikke deponeret noget fedt. And then down in their flank, it's the same as the brisket. It's just a fold of skin. But as they get fatter, that skin spreads out and fills up with fat. So in a lean animal, you should just be able to have your fingers that close, whereas a fat animal, it might be like a sponge. Right there. Ja, se ned på lysken, der er det jo også ligesom på bovlappen, at hvis den er smal, og du kan have, altså næsten røre fingrene på den anden side, så er der ikke deponeret fedt, hvorimod den vil jo ligesom bovlappen blive fyldt ud. And then on steers or market animals, you look back in here. So this heifer has an udder, but a steer would have what they call a cod or their twist.
Ja, altså her når du ser ind, det er jo, altså, hvor bredt det her, how deep this is, Yeah. and you can see, she's, Yeah. So a lean animal is like an upside down V. ja, altså jo mere fyldt ud det her, is how full this is, you can see on the fat. Yeah. Jo mere fyldt ud det her nede er, det er for eksempel på køer, det hænger længere nede, så er der meget fedt, og på stude, der kan du se det på der, hvor testiklerne er. Selve huden, eller hvad? It's like this, he's asking about the skin. It's not so much skin as just how deep the skin is down. Hvor langt Yeah, huden går. or how full it is. Ja, And then when they get fat, it's like an upside down U ja. instead of a V. So that fat just fills up the top part like that. Så når inderlårene, altså hvis det går op i et V, så er det fordi, der ikke er noget fedt, men hvis det bliver sådan mere buet, så er det fordi, den deponerer fedt deri. And it just goes kind of down like that. So that's kind of where we would look for fat and try and tell the differences between fat. On cows, you'll see on these pin bones, they'll get a big bubble, Ja. and we call that a pone. And naturally, cows will tend to do that because they're done growing, they've quit growing, so they just keep eating and eating and eating. Altså, ja, så køer har en stor tendens til at opdeponere deres fedt, jo, som vi kalder fedtbrud. We call that fat pedal. Fat petals? Pedal, like. Okay, pillows. Okay, okay. So that's kind of fat and muscle is what's important for market animals. For breeding cattle, it's still important, just not as important. So if she was going to slaughterhouse, you would like her to be fat, like Yeah. all the places where. But if Yeah. you're judging like Breeding. breeding animal, what then you want her to be lean. Yeah, you want them to be kind of intermediate because she needs to have enough condition to breed well and to lactate well. Ja, altså, dyr skal have en tilpas foderstand for at kan blive drægtig og også yde en ordentlig mælkeudvikling. But she doesn't need to be too fat that she isn't able to get bred because her insides or her organs are filled with fat. Ja, altså hun skal selvfølgelig ikke være så fed, at men det bliver fyldt op med fedt, så gangen den bliver mindre, og den er svært ved at drægte. He's asking what is the right condition to have to get bred. He's asking which one of these are the right conditions. I think both of them work fine. She's obviously got a little bit more condition, but I think both of them are acceptable. Ja, ja, der er ikke noget. Altså hende har lidt mere end den anden. Der er ikke noget. It has to be pretty extreme for them not to be acceptable for breeding. Det skal jo meget rigtig galt før, at So you don't worry about young heifers getting too fat, then you want them to give them milk. That is a concern with heifers if you do get them too fat, but you have to feed them pretty hard to get them too fat. None of these animals here when heifers are really fat, they have a tendency to walk when the feet go like this. That's going to be the back. Film with that. I guess you can see it on when they walk. They take a straight. Tell them that a really fat animal in the belly just jiggles. Så, og du kan også se på et rigtig fedt dyr, at på maven det hele bare lever, når det går bevægelse. So the belly is the last place where they put down fat. Ja, maven er det sidste sted, de deponerer fedtet. Men det kan jo godt være så på en tyr, der kan det jo også godt leve lidt, når det er, de går. That's about a war when they walk Yeah, Det er lidt svært, fordi de er jo mere fyldt ud, altså de har jo flere muskler og så videre, når de går, det vil jo komme til at bevæge sig. there's more muscle, so it will jiggle. like fat you can just see just muscle. Fat.
at muskler får en fast bevægelse, altså har en fast rytme, og hvor fedt det bare det kører fra. And the difference between fat and muscle is fat always has a kind of flat, nondescript shape. So there's not a whole lot of definition or indentation. Whereas muscle, there's always creases or grooves in it. Ja, ved fedt der er det meget blødt og runde former, hvor muskler kan du se, at muskelvævet, at det er der, det hænger sammen. Det er der musklen finder på. Næste for alle templet her kl. 12.40, så skal man møde i Bademager. 12.45 i Store Ring er der med Mark Øre. Der er med Mark Øre på Store Ring her 12.45. Forbenene skal gerne stå lige, men de må også stå lidt ud, for det er for at holde dyret står mere stabilt, når du står med benene lidt ud af. Bagbenene er sammen, de skal gerne stå frem, men det gør ikke noget, hvis de hælder lidt ud. Ja, drejer ud, for så er der mere stabilitet. Men it's going to be in the feet, not in the whole hockey. Feet and the hock, because it should all kind of be in one straight line. A lot of times if you have one that splays out, their knees will come in. And if you have one that is pigeon-toed, their knees and hocks will bow out. They'll become bow-legged. So if you have them straight, it's up and down. Whereas if they're like this, it's like that. Yeah. It's just like horses. If you have them like this, they'll kind of walk like that. And if you have them like that, they'll walk like that. Whereas if you're just straight, they do that. Men det er jo så den måde, det går, hvis fødderne drejer indad eller udad, så er det, den vil gå anderledes. Hvis de benene peger frem, så vil den tage nogle lige skridt fremad. Den skal pege lige fremad, så den skal lige skrue en lille smule. Altså den må godt, den har, if it is straight or point a bit, Yeah, because they naturally will point out a little bit. Ja, det gør ikke nogen forskel, fordi naturligt vil de stå en smule ud. Lige en lille smule, så du... Yeah, it's just like people. You know, all of us are a little bit. Some are, that's bad. That's not good either. But everybody's like this or like that. Then a 45-degree angle to all their joints. So that's their shoulder blade. Their pastern's the same thing. This pastern's the same thing. If you get one that's really straight like this leg, it can't go forward. Whereas if they're laid back like that, it can take a longer stride. So one that's nice and about a 45-degree angle, they can take a long step, but if you have one that's straight up, then they're limited. Altså han siger, the feet and the shoulder. Ja. Altså skuldrene og ned ved haserne, der skal det gerne være en 45-grad vinkel, for at dyrene kan tage et optimalt skridt frem, hvor hvis skuldrene er mere lige på, så at den ikke kan flytte benene langt nok frem. And we talked about sickle-hocked and post-legged. Yeah. So post-legged is like this. It's just straight. Sickle-hocked is like this. So right here. Ja, altså, vi snakker om det der med at være kroghaset, eller om den var post-legger, altså rigtig stejl på selve benene. So if they're post-legged, they just kind of go like that. So it's like if they're sickle-hocked, and if you have too much set, then they can take a long stride. Okay. Hvis du har dem, der er post-legger, altså meget stejle på, så tager de meget korte skridt, når de går. Hvor hvis du får dem, der er meget kroghaset, så tager de meget næsten for lange skridt med bagbenene. So sickle is better than post. Ja, så den er lidt kroghaset er bedre, end den er stejl. Det er jo for, at de kan tage så lange skridt. Det var det der med, at man vil gerne have dem til at gå nakken. Ja. Yeah, you want them to have the back feet hit the same spot as the front. We'll just walk her.
So just watch where that front foot sets and where that second foot may. Yeah, it's almost the same. Okay. It's almost the same. Yeah, it's about, So I it's think, maybe 10 centimeters or something. that much short. Yeah, it's much that's short. acceptable. Okay. Okay, if you get one that's sickle-hocked, she's probably gonna go over, Yeah. farther. Yeah, for If you get one that's post-legged, she's just gonna be like this. Yeah. Okay. Ja, altså, at den afstand, der er på Mikkelsbjerg, er acceptabel, hvor at, som man vil sige, hvis den er kroghase, vil den kunne gå over det punkt, og hvis den sparkkanal nej, altså, det vil den ikke, men den vil ramme det punkt eller længere, og hvor hvis den er stejl på bagbenene, så vil den ikke nå derhen. So a few centimeters doesn't matter. Altså få centimeter gør ikke forskel. Men de må ikke tage længere skridt end forbenene. Ja, og heller ikke meget kortere. You don't want the backlash to take a longer step of the spot the longer way. Not really. But that's better than say. Yes. Men det er No, it's better than post. Ja, det er bedre end at de får stejle. Because at least they can still move. Ja, de kan stadig They're bevæge not sig. just like Ja, this. no. Men det er stadig forkert ben. Ja, lige præcis. Det bedste, det er lige oveni. And the problem with post-legged is that these joints, they'll get big and swollen because there's always so much impact. Whereas if they can go like this, it's a little bit softer or more cushion, more pillow. Ja, altså han siger, når dem der er postlægget, de går, så er der meget mere tryk på ledene. Hvor dem der er kroghase, de kan få mere fjeder og har et blødere led, når de går. Kroghase, når de går frem, Nej, når de går for stivt, når de går lige ned, du ved, når de ikke rigtig så er der kan... meget tryk på leden her, end hvis den kan... Hvis de bøjer benene rigtigt og sætter dem ind ordentligt, så... Hvor den, hvis den er mere kort, så er den siger mere det affjedret med i benene, når den sætter benene. And then cattle have 13 ribs. Ja, altså kvæg har 13 So the 13 first, ribben. first rib actually starts inside of their shoulder. Ja, So altså, it's kind of in here ja, det første ribben, det starter faktisk inde i selve skulderen. and then continues back to here. So they're just like this. The last rib is right here. Okay, Ja, og der kan I så se, der slutter det sidste ribben. Ja, der står. down here. Det er her, hvor den tit falder ind, der slutter det sidste ribben. Ja. So that's where the loin starts, and the loin runs to the hook bones. Okay, so this is the area that can shrink when they don't eat, or expand when they drink and eat. Okay. Det er jo så her back, eller back. Ja. Ja, altså ryggen kører her, hvor at det er jo her, de falder ind på grund af mavesækken, om den er fyldt eller om den er tom. Just the whole animal. Tell them if you get a really long animal, a lot of times they get weak in the top. Ja, altså hvis du får et meget langt dyr, så kan ryggen den kan sveje eller give efter. Just because there's so much weight hanging off the spine. Ja, altså der er jo så meget vægt på den ryg, at den kan ikke holde det op. But is a bit of a weak back, is that acceptable on a long bull? Yeah. Altså han siger, at hvis du har en meget lang tyr, så må den godt hænge lidt i ryggen, fordi du kan ikke få den helt lige. To me, it's better than having a back like that, because an animal that has a high back typically has a straight shoulder, and they carry their head low, and a lot of times an animal that has a kind of a hill in their back, they also go down here too, so they kind of, it throws their whole skeleton off. Instead of being level, they're like this and that. Altså han siger, at det er bedre, at den er lidt, at den giver sig lidt i ryggen, end at den laver en bule. Og så er det, at hvis den laver bulen, så vil skuldrene ikke have den vinkel, den skal have for at forbenene kan bevæge sig. Og så vil det, where the calves get They out. get really steep. Ja, altså der hvor krydset falder. Men det vil også være op med skuldrene og forbenene. Ja. And the rib shape, this is the forerib, the center rib, and the rear rib. You can have cattle that are really bold and deep here, but really tight and narrow here. Altså,
du kan på ribbenene kan du have nogle dyr, der er rigtig brede og dybe på midten, men er meget svage i den forreste del af ribbenene. So it's nice to have them wide and full all the way. Ja, altså du vil gerne have den bred og fyldt ud hele vejen. Okay. That really kind of covers it. We always think of structure first, so feet and legs most important. Ja, altså de ser gerne efter fødder og skelet først og fremmest. And then you could talk about muscle, so wide, long, not necessarily high, so intermediate height, but wide and long. Ja, og så derefter kommer muskelfylde, altså med bredde og dybde og fylde, men ikke nøjagtig højde, altså sådan en moderat højde på dem. And then deep bodied, wide bodied, high volume, so that they can eat enough forage to grow and maintain condition. Ja, altså en stor og dyb krop, sådan så der er plads til, at den kan indtage en masse græs, når den går ud på græsmarkerne, og kan omsætte alt det, den får ind, eller omsætte nok. And then balance and eye appeal, so they should, a female should be a little bit narrower headed than a bull. A female should be kind of clean fronted, thin necked, a smooth shoulder, and just look like a female. Ja, og så kommer udstråling og harmonien i dyret, hvor hundyr gerne er lidt smallere lavet i forpartiet med skuldre og hoved, og har en mere feminin udstråling end tyre. And then when they're young animals, you can still see the teats, how they're gonna probably end up being. That udder will get deeper and bigger when they get older and when they have a calf, but you can still see at a young age how wide the spacing is, how close the spacing is, how long the teat is, or how big the teat is. So you can tell on young animals what type of an udder they should have. Ja, altså du kan sige på et ungt dyr allerede nu, hvordan hendes dyr vil komme til at se ud. Altså, det vil selvfølgelig komme til at hænge længere ned og blive bredere, men du kan godt se størrelsen på patterne allerede nu, eller begynde at vurdere, hvordan de er, og hvordan de sidder placeret, om de sidder for tæt eller for bredt. Og sådan. And same for the bulls. You could probably put those two. She could probably, yeah. Just for testicle development on a bull, it should be straight down and level, not twisted. Ja, altså tyrenes testikler, de skal gerne være lige nede, de må ikke være drejet. But I guess we talked about when the bull's fat is where the testicle are attached to the body. If it's fat, it's straight down. Where it's lean, it's going in and then out again. Sure. Ja, altså det er det, når altså, du kan se på en tyr, om han er fed, når pungen den er fyldt ud op for, hvor den sidder på tyren, til når den går ned og rammer testiklerne. Hvor en tyr, som ikke er fodret helt ud, han går ligesom lidt mere i en bue, for hvor testiklerne er sat fast ned til enden. And both sides should be similar size, so you don't want one big one and one small one. They should be right beside each other, so just symmetrical. They're the same on each side. Ja, altså han siger, og den ene testikel må ikke være større end den anden, og det skal gerne være én størrelse, og de skal faktisk være næsten kloner. De skal se ens ud på hver side. And a lot of times people will say that if you have larger testicle bulls, that their daughters will reach estrus sooner or become fertile earlier in life. Ja, altså man siger, jo større testiklerne også er, jo hurtigere bliver hunddyrene, eller kommer de hurtigere i bruns, får deres første brunsperiode. A question about testicles, because you could have a big testicle, still have low sperm quality. Yeah. Or, yeah. So there's no link between that. So you just want a big testicle because that's promising. There's just more opportunity to generate a larger volume. So basically they can breed more cows because there's more volume, there's more ability to regenerate. Ja, altså en større pung har en større sædproduktion end en lille pung, så de kan nå at løbe flere køer på en dag end en tyr med en lille pung.
But I mean, in Denmark, it's not. We don't breed as many cows as we Right. do over there. True. So I guess it's not as important for the bull. Yeah. It's more for the progeny, so that Yeah. they get into Yeah. But you don't want to keep breeding that because your fertility will decrease probably. Altså, som Nanny siger, vi har jo ikke lige så mange køer, vi skal løbe på tyrene, så derfor behøver tyrenes pung ikke at være den helt store, men den må, altså, vi må heller ikke avle efter, at den ikke skal være stor, fordi så lige pludselig falder frugtbarheden, hvis vi ikke ligger altså, holder øje med det. The limousin, that's a challenge for them. Man siger, at limousinerne har en udfordring med at få det testikos bækken op, altså testiklerne er store nok på dem. Men man skal jo bare huske på, at selvom den har store testikler, kan den stadig godt have dårlig sædkvalitet. Så det er ikke nødvendigvis lige med god sædkvalitet. Det er lige med mere sæd. And a lot of us like pigments or red testicles, red on the eyes. So a lot of times we think animals are healthier and have less problems with more pigments. Ja, altså han siger, vi ser gerne, at tyrene har en rød pung og rød nak, og specielt pigmentering af øjnene, fordi det giver dem færre problemer med dem, og det er et stronger, det er stærkere med pigmentering. Less pink eye. Ja, og, altså der er færre, specielt ved øjnene er der færre fluer, der går i øjnene på dem, when I get on the tits on the couch. Og pigmentering på patterne på køerne er også godt, for så går der ikke fluer i patterne på dem. Less sunburn. Ja, og så færre, altså så bliver det ikke solbrændt. I guess that's more in the south. Altså, det er så mest i de sydlige områder, som Australien og de sydlige dele af staten, USA. Anything else you think of? I think the way you say that, first of all, when you look at cattle, it is a structure how they are built, and that's why the reason you make your final decision in the ring is from the side. It's not from. I mean, you line them up, so the final decision how you will place them is taken from the side, not from behind. Especially on females. Because bulls you want muscle, but females need to last a long time and look like females, so it's easier to judge females from the side. Ja, altså han siger, at det er nemmere at vurdere skelettet på hunddyr, når de står med siden til, for så ser du helt størstedelen af skelettet, i forhold til hvis du står bagved, kan du ikke se hele ribbens-siden for eksempel. Hvor det er meget vigtigt på hunddyr, hvor tyre og vurderer de lidt meget mere på musklerne. Men selvfølgelig er skelettet vigtigt, men de vurderer stærkt skelettet på hunddyr. And tell them to me the best animal is above average for many traits or characteristics. Not necessarily the very best for one or two, but just good for everything. Altså han siger, det bedste dyr han ser, det er et dyr, hvis egenskaber er all around, altså ikke kun det bedste i én egenskab, hvor han siger, at der skal en større helhed til, for det i hans øjne fungerer. Because you can have an animal that's the heaviest muscle, the heaviest bones, the biggest, but they might also be the shallowest ribbed, and the poorest structure. So you've got good things and bad things, and that's going to be a problem later on. Ja, altså han ser gerne, at dyret har moderat muskel- og knoglestruktur og tilvækst, frem for en, der kun har muskelvækst, kan man sige, og så hvor skelettet på den så ikke er i orden, for så bliver det jo problemer senere hen, når du avler videre på det. So sometimes breeding for extremes is not good. Ja, så avle efter det ekstreme, det kan så give bagslag, kan man sige. That's kind of what I've got. Any questions? Så nogle spørgsmål? Bare spørg løs. You're not looking at how high they are? No, it's not important. What to me is more important is just how they're built. I personally don't like them too tall, okay? Because when you get tall, you get heavier. A lot of times, bigger cattle need more food, nutrition. And if you can find genetics that grow quickly young in life, that's good because you sell calves or sell steers.
there's some cattle that would just keep growing and growing and growing and never stop. And that takes a lot of feed, a lot of effort and expense. So if you can find a cow like yours that's moderate but produces a nice large calf, that's ideal. That's great. So intermediate, typically we like wider and longer, but height-wise intermediate. Ja, altså han siger en moderat højde, fordi hvis de er høje, så har de en tendens til at blive ved med at vokse og skal indtage meget mere foder for at holde en ordentlig foderstand, hvor du har nævnt at holde en ordentlig foderstand på de små. Og han siger, at det bedste genetik, du kan få, det er nogen, som bliver hurtigt udvokset. Ja, altså det er udvokset hurtigere, så det stopper med at vokse, and then it stops growing. Altså den når en vis højde, og så fylder den bare på med kød. Try to find the genetics that grow quickly when they're young, and then taper off when they get to, a year and a half old. Not just keep growing. Ja, altså siger, at den ved omkring et halvandet år, der skal den have toppet sin vækst. Altså så er det omkring, at den skal stoppe med at vokse. I højden. Yeah, in the height, they'll still grow. Yes. Ja, altså i højden, fordi så er det ikke nødvendigt, at den skal bruge energi på at vokse mere. Den gerne have. It's gonna reach the mature height. Yeah. Ja, så har den ramt den udvoksede højde ved halvandet år. When you look at the soundness, like the way it goes, what do you look at? I mean, yeah, you see that it's not lame or anything, but do you look at the muscle, how they shape, or if you say that, wow, she's really balanced, what kind of things? Balance, how level the top is. When she walks. Yeah. How long and level they are out to the tailhead. Are they short, long? Are they straight? Do they go like that? Ja, så når man ser på bagpå, at de går om de er lange eller korte, om det er stigende, eller om det følger ryggen hele vejen ud, eller om det er faldende. And then are they proportional? Does the length of their hip look correct in relation to the others? Do they have it's bad if they have a really short neck, a long back, and a really short hip. I mean, if it looks different or funny, then they're poor balanced. If it makes sense how long everything is, then they're good balance, basically. Ja, så siger der er god balance i de dyr, som har en tilpas længde fra krydset og ud til halen, hvor et dyr med meget kort hals og lang bryst, ribben og ryg, og så kort fra krydset til halen igen, der er ikke meget balance i det og harmoni, hvorimod hvis du finder noget med moderat hele vejen igennem. Ja, eller de skal bare have den længde, som der er meningen, at de skal have. Ja, altså tilpas længde til resten af kroppen. The cannon bone, this here, from here to here, it's a good indicator of how big they'll get. So really a short cannon bone, the cow's going to get very tall. A long one, they'll get big. Okay. This bone? Yeah, between the hock and the hoof, or the pastern, yeah. Ja, altså han siger, at den her knogle her er en rigtig god indikator til at se, hvor stor dyrene bliver. Fordi hvis den er kort, så bliver dyrene ikke så høje, hvorimod hvis den er lang, from a calf's age, you can see. Yeah. Altså du kan se det fra kalv allerede, det om det bliver en høj en eller en lav en. Yeah. So if you see a very small, short animal, their bones are going to be short too. So you just try and avoid the extremes. Ja, altså han siger, et lille dyr har jo også kortere knogler, så derfor undgår det ekstremt. Det undgår det ekstremt. Kældene, de er små. Hvad kigger han efter for at se, om de er When you're looking at the small calves like Mike's and mine, what are you looking at those to see if they're going to develop right? Just the same thing, if they're level, if they look deep, it's the same stuff, just you don't have as many big differences. So you still look for levelness. I'd say it's most important to look for their structure, because they'll fill out, they'll put on more muscle, they'll get fatter and bigger, but they need to be really good structured
at a young age to support themselves. Strukturen i kalden er meget vigtig allerede fra den alder. De skal nok kunne fylde ud både muskler og fedt og alt det. De vil ikke kunne ændre strukturen i kroppen. Because they can get deeper body as they get older. A lot of times you'll think calves are kind of shallow, but they'll get deeper. Kalve kan nemt blive dybere, hvor de virker meget ensomme, kort, hvor de nok skal fylde ud og blive dybere. Ved restaurationen her kl. 13 er der opvisning ved Dansk Politihundeforening. I Hågården 3 er der præsentation af børnefyrskolen. Og så har vi et grisevæddeløb. Et grisevæddeløb ved Pileellipsen kl. 13. I naturudstillingen er der jagthornsblæsning. Og i Væddeløbet er der konkurrence Master Breeder inden for Jersey. I stald 23-24